nabahleli abathandekako egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Namhlanje isonto lesihlanu kulethi njengoba inthathu nje enyangeni yamabasa eminyakeni ngo-2022 silethela inkonzo yesidlo sila eCathedral All Saints ngemvumo yakhe-ke dini wayo iCathedral Babehlanhla Advent Dlamini. Labanilethela le nkonzo-ke namhla abathandekayo nguye umfundisi Canon Thandekile Zulu, kuphinde futhi kube ngumfundisi Cebo Sibhudla, umfundisi uSangmabuza kanye nababe Cyprian Dlamini. Siyethemba nabathandekayo ukuthi nitawuyithokotela le nkonzo. Siyaqhubeka nokutela ukuthi sisaqhubeka nale nkonzo nani phathana incwadi yenu yenkonzo bazalwane, nihlabele kanye nathi, nisho kanye nathi, ngoba le nkonzo le bazalwane yentelwa ngokuthi wonke umuntu abe yingxenye yayo. Akusiyo inkonzo mhlawumbe lefanana ne-concert ukuthi utawufika ubukele ukuthi hayi cha bahlabele kahle, hayi cha bayiqhubeka. Cha, inkonzo yethu sonke ukuthi na uphuma uqedza le nkonzo ukuthi namhla sihlabele kamnandi, namhla sikhoneka kahle kamnandi. Ngakho-ke siyakuthanda abazalwane ngokuthi sente kanjalo. Imfundo namhlanje bathandekayo time ngalolu hlobo. Isifundo sekuqala siphuma encwadini ya-Isaya isahluko se-43. Siqala esahlukaneni se-16 siya esahlukaneni se-21. Siyifundo noma lihubo elikhulu ne-26. Bese isifundo sesibili siphuma encwadini lebhalwe ebandleni labaseFilipi isahluko sesithathu, siqala esigabeni sesibili sesahlukana sesine siyogcina esahlukaneni se-14. Bese evangelini emlathisa kwaJohane longcwele isahluko se-12, siqala ukufunda esahlukaneni sekuqala siyogcina esahlukaneni semfica. Ingoma leyadlulela kuvangeli bazalwane, ingoma ye-10, ingoma yenkhantumulo yaKristu, ingoma ye-10, ingoma masihloko sayo sithi ingoma yokudumisa inkantumulo yaJesu. Lethathelwe-ke kuba seFilipi isahluko sesibili sivela evesini lesithupha kuya evesini le-11. Lalelani imithetho uNkulunkulu nayinike ngabantu bakhe, igcine inhliziyo yenu. Mina ngiyinkosi uNkulunkulu wakho, ungabi nalabanye onkulunkulu ngaphandle kwakho. Amen. Nkosi sihawukele. Balandeli lutho lwesithombe lukhona. Amen. Nkosi sihawukele. Ungayiphathi elinye igama lenkosi uNkulunkulu wakho. Amen. Nkosi sihawukele. Khumbula usuku lwenkosi lugcine lube ngcwele, emalangana asithupha ekwena umsebenzi wakho. Amen. Nkosi sihawukele. Hlonipha uyihlo nenyoko, Amen. Nkosi sihawukele. ungabulali, Amen. Nkosi sihawukele. ungabibi, Amen. Nkosi sihawukele. ungebi, Amen. Nkosi sihawukele. ungafakazi ngemanga, Amen. Nkosi sihawukele. ungabi nebona nekwalabayo. Amen. Nkosi sihawukele. uNkulunkulu walithanda lize kakhulu, angayekuthi wazinikela intombazana yakhe ekuphila kwakhe, nokuthi noma ngubani okhona kiyo angaphuphi, kodwa abe nephupho akazi. Asivumele lonke lethu, siqinisele ngalokuqinisekile ukuthi nayimiseka kakhulu, siphile ngothando ngaloluhla nakonke bakho. Jesus, Isuliwe
asiqinise kuneni konke asigcineka sekuphileni lokunini nanini naye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sisho kanye umthandazo wanamuhla isonto sihlanu kule asithandaze uNkulunkulu ogcwele Nkosi yokuphila ngaJesu Kristu uphinda uchaze ukuphila kwethu nokufa kwethu ukuthi ukukholwa kuloyo lwahlupheka wafa esiphambanweni sinqobe emandleni evuka kwakhe ngaJesu Kristu Nkosi yethu lokuphila kusanawe namalo ogcwele uNkulunkulu munye nyalo laphakade. Sitawuhlala sithole imfundo kuqala. Ekuseni siletha udumo lonke kuwe. Sibonga wena lo Nkulunkulu, sibonga wena lo Jehova, sibonga wena lo Usimakadze babe ukusihlanganyisa ndzawonye ngalolu lusuku ukuthi besingafinyelela simakadze ekuthenini Nkosi sitewuhlanganyela ndzawonye simemethele babe tindzaba letinhle silive livi lakho Nkosi lisiphakamise lisikhuthate simphindze Nkulunkulu somandla sihlanganyele kiwo emasakramente akho baba lwedwele nanyalo sivula inhliziyo yethu sivula ingcondo yethu. Sibonga baba ukuthi uwe lomgudula womuntu, uwe lomakhawa womuntu, uwe lomphakamisa womuntu akusiwe emandla letikhwepha tethu kodwa umusa wakho nanyalo ke Nkosi sithi umusa wakho awehlele kwethu ngoba sethembele kuwe. Nkosi sethembele kuwe asingajambiswa naphakade yena ke baba lwedwele ukuthi emavi emlomo wami nako kusidla abantu inhliziyo yethu kwemukeleke kuwe Jehova dwala lethu laphakade naye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu. Amen. Bandla lihlale phansi. Babonge uyise, babonge indoda benaye ubuya inkosini njalo. Namhla ekuseni siyabavusela abathandwa kaNkulunkulu, dithandwa kaNkulunkulu, bazalwane labahle labakhethekile, labavumile ukukhethwa ukuthi baphume emveni bangene ekhanyeni kwaNkulunkulu, balungiselela ukuthi mzukwana avela Jesu batholakale balungile bafanele ukuthi bangene enkantolweni yakhe bawuphila babuse naye ingunaphakade. Siyabavusela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Namhla bazalwane isonto lesihlanu kulethi tithathu kwenyanga yamabasa
Lalapho besithola khona imfundo letingwe ngalolu hlobo sithola isifundo lesiphuma ku-Isaiah sahluko semashumi lamane nakutsatfu sahlukana seshumi nesithupha kuyasehlukana semashumi lamabili nakunye sithola lihubo lelikhulu nemashumi lamabili nesithupha sithola lesifundo lesiphuma encwadzini yabaseFilipi sahluko sesithathu siyiqala esahlukwaneni sesine ingxenye yesibili yakhona siyokugcina esahlukwaneni selishumi nakune bese lelivangeli lethu silithola namuhlanje kunathi sakwaJohane lodwele sahluko selishumi nakubili siqala esahlukwaneni sekuqala siyawugcina esahlukwaneni sesiphohlongo sihloko-ke bathathekayo lesikhulumela yini kwaso namuhla sihloko lesithi mlethi wekuguqulwa noma wekwakhiwa kabusha mlethi wekwakhiwa kabusha noma kuguqulwa sitawukhumbula-ke bazalwane kithi thine lesibele enhlanhla yokuthi solo aqalile lethi mhlawumbe sikwadi ukuthi sitilandzelele letinkonzo ngokuthi solo sihamba netihloko letahlukahlukene ngelisonto ngelisonto lisonto lekuqala saba nembono shumayelo leyikhuluma ngokuthi lethi loqhutshwa nguNkulunkulu noma lethi lohanjiswa nguNkulunkulu lisonto lesibili sangena ethabeni beyithi manje lethi naNkulunkulu lowethembekile sathola isonto lesithathu lapho sakhuluma khona ngalethi losiyisa ezingeni leliphakeme saqhubeka evikini leliphelile sakhuluma ngendzaba yalethi webantu labathethelelwe entolodana nembala-ke bazalwane siyayibona lendzaba ukuthi lo lethi walonyaka lo lethi lonemehluko lethi lalapho sikhunjutwa khona ngokuthi sifike esikhatsini lala kufanele kube khona inguquko empilweni yethu sisahamba singena kulo lethi sisakwenda konke lokwentiwako ngesikhathi salethi sikwentela ngokuthi kube khona ukuguqulwa empilweni yethu kube khona kuba ngcono kutaka moya empilweni yethu kube khona kusonzela kusifakaze empilweni yethu ngoba letihloko tiyasivetela bathandzekayo ngokuthi lesikhathi salethi lesi sikhathi sekushikashikana naNkulunkulu sikhathi sekufuna kuso kaNkulunkulu sikhathi sekufuna inzango yaNkulunkulu sikhathi sekuthatha livi laNkulunkulu sitishikashike ngalo sitihlambulule ngalo sitigeze ngalo kude kokuthi sitawuphumela ngesheya singulokhu uNkulunkulu lafiseko ngokuthi sibe ngiko sisatilungiselela ngokuthi Nkosi yethu Jesu Kristu iyabuya bathandzekayo itewulatha libandla ungakho-ke silelisono lesihlanu kulethi sinesihloko lesikhuluma ngokuthi sikhathi sekuguqulwa sikhathi sekwakheka kabusha ngoba bazalwane nembala sisitidala letisha kuKristu njengoba lishilo lifi evikini eliphelile ngokuthi sesitidala letisha sebonke sekwenziwe kwababusha ngakufanele sakheke kabusha sakheke ngendlela yaNkulunkulu sitewuba kulokhu uNkulunkulu lafisena lahlose ngokuthi sibe ngiko sikhathi-ke bazalwane sekuguqulwa sibonakala-ke ukuthi sibe sikhathi lalapho kulethi senatintfo talethi singateki njengoba tintfo letentiwa ngesikhathi salethi ngoba tintfo letiyinqubo noma tintfo letiyinkolelo kodwa sitendele tintfo ngokuthi sifuna buso kaNkulunkulu sitendele tintfo ngokuthi sakha budlelwane lokuphilako naNkulunkulu sitendele tintfo ngokuthi silungisa budlelwane bethu lokulimele naNkulunkulu sitendele tintfo ngokuthi siphakamisa lobudlelwane lesinabo naNkulunkulu kude kokuthi sitewuphumelela ekwenteni tintfo letinkulu netintfo uNkulunkulu latihlosile ngetimpilo tethu ngoba ngihlale ngisho bazalwane ukuthi uNkulunkulu unenhloso lenkulu nalephakeme ngempilo yakho kulo lethi-ke bazalwane sibintelwa kokuthi sibone tintfo tenteka ngendlela leyehlukile sibone tintfo tiqhubeka tiya embili tintfo letiphathelana nekukholwa kwethu sidzinga kokuthi sifune silangatelele kokuthi siguqulwe kulesi sikhathi salethi sifanane naKristu bathathekayo njengoba sisazi ukuthi nje siphila sihamba emhlabeni tiningi tinsayeya lesibhekene nayo asingavumi ukuthi lento tinsayeya bese tithatha idolo yethu tiyayisusa kuNkulunkulu asithi sekudlula letinsayeya siqhubeke ngemandla bathathekayo ukuhlala kuNkulunkulu siqhubeke ngemandla bathathekayo ukubambelela kuNkulunkulu noma letingenteka letinsayeya letinkinga letihibe temhlaba
singayekeli ukubambelela kuNkulunkulu. Nasilalela ke bathandekayo sifundo sekuqala namuhla siva uNkulunkulu umemetela indzaba la yekuthi yena uNkulunkulu lo wena indlela ekhathi elwandle. Letinkinga lesibhekene nazo mhlambe tisene sativa kwakathi sesingene elwandle seliyasibita lasigwinya sathi sitawuphumelela kanjani. Uthi uNkulunkulu yena uNkulunkulu lo yentako indlela elwandle. Kungako ukuthi bathandekayo sifanele ukuthi sifune kuguqulwa kuthi sitewukhona ukumukela lamazwi lakhuluma uNkulunkulu ukuthi lala kungadeki khona ngokuthi ngabe sitawuphumelela njani. Lala kungadeki khona ngokuthi indlela kodwa iyawukhanya ithini. Uthi uNkulunkulu yena uyiphethe indlela yokuphumelela kwethu kuphela nangabe thina bazalwane sitawubethemba yena. Uthi lalapho kubonakala kwangathi kude lithemba khona lalapho abantu bangasathi ukuthi bathathani bayiphitanani kukhona yena uvela uNkulunkulu lotawusihola uNkulunkulu lotawusiphumelelisa uNkulunkulu lotawusipha kunqoba size sikwazi nenqoba simelane nesitha lona sona lesihlala njalo sifuna kusihlasela. Uthi uNkulunkulu sitawukhona ngokuthi siphumelele siye embili nangabe nje sitawukhona nokuthi sikwazi kushiyana emuva lethu ngoba emuva lethu bazalwane liyakhona ngokuthi bese liyasivimba asisakhona ukubona embili lalapho uNkulunkulu asibhekise khona. Bantwana baka-Israyeli wathi uNkulunkulu asabedlulisile elwandle lolubovu inhlithiyo yabo tabuyela emuva eGibhithe lapho baphume khona. Ngaleso sizathu njengoba sishilo evikini eliphelile bagcine bangaphumeleli ukufinyelela evini lesethembiso ngenxa yokuthi inhlithiyo yabo tatingabheki uNkulunkulu tatibhekiswe emuva lalapho babuya khona. Uthi uNkulunkulu nasikhona kushiya lokhu emuva sibuke embili yena uyakhona ukugcina lethembiso lekusiphumelelisa asibikise lalapho afuna ukuthi siye khona. Nasitawubona nje ukuthi ingqondo tethu inhlithiyo tethu nekukithi bethu sisale sibhekisa emehlo lalapho uNkulunkulu asibidele khona lalapho uNkulunkulu asikisa khona. Singasanaki ukuthi emuva kodwa sibuya kwetekeni emuva kodwa sishiya ini sibuke nako uNkulunkulu lasasibekele embili wasethembisa khona. Lisho njalo lelivi lapha ku-Isaya bazalwane ngoba kubelula lokuthi sibe sesifuna ukuthi ingqondo tethu sehlala tibuka emuva ticabanga kwasemuva lokutawusivimbela ngokuthi singakhoni kuguqulwa lekutawusivimbela ngokuthi singakhoni ngokuthi sisakhiwe kabusha ngoba sitawube solo sibambe umqondo lokudzala kanti uNkulunkulu sowusibhekise embili etimeni letinsha letimangalisako letita ngaKristu. Kufanele ke bazalwane ukuthi sivumele letinto leti sibambelelako leti sikhamba emuva ngokuthi sabe sisala emuva. Lokhu sikhuluma ngani? Sikhuluma ngentonto lalapho ngokukhathisa untontsana nasibani akusale ngemuva uNkulunkulu asakwakha kabusha lalapho ukwate khona wapilelana wakwatisisa soze ugcwele konkane kusale ngemuva usabuke embili lalapho uNkulunkulu asibidele khona lalapho mhlambe uphumelele khona mhlambe wazi wabona lethi ngemandla akho uthi uNkulunkulu asisalele ngemuva sibuke embili lalapho yena asibidela khona kuze ngokuthi bazalwane sitewukhona ngokuthi sisinake sibuke lendlela ngoba lokubeka emuva sitawugilela endleleni sisaya embili sigcine singasafiki embili le embili uNkulunkulu lasibidela ezingeni lelisendulo khona. Lithi-ke lelivi bathandekayo lesithole ku-Isaya tilwane tasedle tiyamathemba uNkulunkulu ngabe bekuyini levimba mina nawe ukuthi singabethembi uNkulunkulu ngokuthi etethembisweni takhe latentile utawutifeza yena uNkulunkulu kude sitewukhona ukuthi lapho athi asiguqulwe khona lalapho athi asishintshe ukuhamba khona sikushintshe siguqulwe ngoba esathi ukuthi yena utawuhamba nathi utawusiphumelelisa. Sithi siqedza lesikhathi salethi sibuka emuva sibone ukuthi nebhala savela uNkulunkulu wasiphumelelisa sesivele siyakhona kuphokophelela embili asisanaki kakhulu lokungasemuva sesibuke nako uNkulunkulu lasibidele kona lokuhle lakubekile empilweni yethu. Likubo bathandekayo siyathola nalo uNkulunkulu ubhalweni kubo uyaveta indzaba yokuthi lokuguqulwa kwesimo lobakheka kabusha kuyinto lehle ngoba la uNkulunkulu siyamuva ngokuthi leli kubo lidolobha laseZayoni lelisinyathelo sakhe
livele indzawo yakhe lekhethekile enhlitweni yakhe lithi lelive uNkulunkulu bese uyaguqula simo ube uyaguqula indlela yaso ngenxa yokuthi lakhe kabusha wase bantu balo lelidolobha baba nekujabula baba nethokodo kwaba mnanzi kwendlula lokuhlungule babasola bagijima bangene kiko ngenxa yokuthi bakhonile ukubhekisa emehlo abo uNkulunkulu lithi lelivi labo bantu lebe bahlanyele ngekulila sekufika isikhathi sekuvuna ngoba babheke uNkulunkulu babukisa emehlo abo uNkulunkulu bakhonile ukuthi ekuvuneni kwabo bavune ngekuthokoda nangekujabula lithi lelivi lokukhala lesikiko lokulila lesikiko kwesikhathi salethi lokuzila lesikiko kwesikhathi salethi lokuthandaza lesikiko kwesikhathi salethi lokupha nemnikela lesikiko kwesikhathi salethi kutawusenda ukuthi sibe namaKristu lagcwele kusasa emva kwesikhathi salethi ngoba uNkulunkulu utawusebenzisa kona kusikhuphula utawusebenzisa kona kusakha aselethe indaba letingcono kumele tibe singito intolo kwangathi besingaqhubeka ke bazalwane sivumele uNkulunkulu ukuthi aqhubeke nekusikhuphula aqhubeke nekusakha atake impilo tethu kude ukuthi sitawuthela letithelo letingito letikhombisa kuphenduka kude ukuthi ke lokhu kwendeke bazalwane kufanele ukuthi nathi sibe netimiselo alo lethi singene kulo lethi bazalwane singamenti lo lethi nje inqubo lesedlula kiyo kodwa sivumele uNkulunkulu ukuthi amsebenzise lo lethi wa 2022 ukuthi tiguqulwe impilo tethu siphume ngesheya sinabantu labanemandla siphumelele ngesheya sinebantu labaphiwe kunqoba nekuphumelela uthi Pawulo nakabhalela eMandla laseFilipi yena ngekubuka kwakhe uningi bekakadichapha ngoba uyadati ukuthi abemHebheru lokugcinako umthetho wamaHebheru abemjuda lokuhambako tinkolelo nemisimoto emajuda kwakukhatha vele kwakufanele nokuthi awahlukubethe amaKristu bona labesaletha into lenshale ngasekho emigomeni yamajuda abe angathi lokuthi hey lo mgomo wemajuda wawusisekelo uNkulunkulu bekatawuwakhela enikwaso asaletha inkolelo lensha yebuKristu uthi Pawulo konke nasabuka emuva lakhona ukuthi aphumelele kiko uyabona ukuthi ukuphumelela kwakhe kiko akukabi ngetikhwepha takhe akukabi ngemandla akhe akukabi ngemhlamba kwakhe kodwa kube musa nekwenta kwaNkulunkulu uthi ke Pawulo kufanele ukuthi sikhumbule ukuthi into lemqoka kakhulu kwinto yonke into bathandzekayo uNkulunkulu into lefanele ingcikithi yokuphila kwethu lefanele ukuphila kwethu ngokubumbane etikwayo uNkulunkulu nekumsebentela uNkulunkulu nekuhamba kuNkulunkulu uma sena njalo mlalapho uNkulunkulu atawukhona khona ukuthi bese uyasithatha bazalwane kuyasiphakamisa mlalapho uNkulunkulu atawukhona khona kusisita ukuthi sendlule lesi sikhohlwa ngalesendlulekiko salo siphokophelela kunosembili lokubekiwe embikwethu njengoba asho Pawulo athi sengikhohliwe ngalokusemuva sembuke umqobelo lobekiwe embikwami semgijimela kusebenzela lo mqobelo ukuthi nami uNkosi umqobelo ukubuya kwaKristu sekusethundane ufuna singabuya Kristu utholakale kufanele ngokuthi ingene emkhoneni basiphakathe ngiyawubusa inguna phakathe kanye naNkulunkulu kwabathi bathathekayo besimana ngokuthi sisatingenisa ethenini simkhonde uNkulunkulu sisatingenisa ethenini simbonge simsebentele uNkulunkulu sibeke emehlo ethu kuye siwabhekise kuye kube ngiyo inhloso yethu kube ngiye indlela yethu sithi nje kulesikhathi salethi sibuke uNkulunkulu siphakamisela emehlo ethu kuye uNkulunkulu kude kokuthi yena ade usiguqula kuguqulwa kwethu kube umsebenzi wakhe lowentekako ngekhathi kithi ungabi imentamo yethu noma imisebenzi yethu noma kutishikashika kwethu kodwa kube umsebenzi kaNkulunkulu wona lotawube sekwenda ukuthi siba nekuphumelela siba nalokuhle futhi lokuthathekayo nasibuka livangeli bazalwane kunindzaba lemadima lesiyifundza khona indzaba yokuthi sikhathi sekuguqulwa nembala
sifikile lapho sesifuna khona kuso kaNkulunkulu, sifuna khona kumkhonza uNkulunkulu, sifuna khona kumsebentela uNkulunkulu. Sibhidela ukuthi bazalwane sibe bantu labatawukwazi ukuthi sisende isikhathi saNkulunkulu, sithi siphishaneka sigijima netotonke into letikhona, kodwa naNkulunkulu sikwazi ukumnikeza isikhathi sakhe. Siyeva ukuthi Jesu afikile emntwini wakuMary naMartha naLazaro. Mary watinikeza isikhathi sethi abuya ayogcoba tinwele kaJesu nemafutha nangemakhala amahle. Martha watinikeza isikhathi sokuthi alungise lokho kuya ethunjini lokutawufikela kuJesu, kuba indlela tabo labamkhonda ngayo uNkulunkulu nabe kanti ibekile ngekhathi. Thine nawe simkhonda ngayo noma nje siyahlala sibukele ukuthi kwentekani, sibukele abantu bentatibo, noma siyangena sishikashikeke sibe mlabentatibo tenteke tekumkhonda uNkulunkulu. Mhlawumbe ngalesi sikhathi bazalwane sifanana naJudasi ngokuthi sitikhathe ngokuthi siphishaneka kakhulu netipho tenkonzo netipho tempahla, sigcine seside lesikhathi saNkulunkulu. Ngoba kuyenteka bazalwane ukuthi sikwete sigijime senke konke, kodwa sibe singagijimile lapho uNkulunkulu asigibite sigijime khona. Sigijimele la sifuna ukuthi sigijime khona thina. Ngoba sifunani? Sifuna abantu bate usibona. Sifuna abantu bate ubona ukuthi maye uyati, maye uphiwe, maye uhlakaniphile, kodwa abe uNkulunkulu angasibikeli kulolu hlangothi. Kuyenteka lokhu bathathekayo. Lokhu sikubona endzaba yaJudasi, lesitshela ukuthi yena esikhundleni ukuthi athokotele ukugotshwa kwaJesu ngemakha. Yebo kona kuthiwa ngemakha bekadulile ngoba bekungathola imali yokuhola yekwathenga kokuholo wenyanga wonke wesisebenzi, kodwa kwasekufika isikhathi Mary wakhona kulalela uNkulunkulu ukuthi ngoba nakuJesu ngoba uyawungena ethuneni angalitholi ithuba lokuthi agotshwe ngemakha nangemafutha nembala wakwenda. Ngabe mina nawe yini lathi uNkulunkulu asiyende lesikhonako ukuthi sithathe siyende, noma siphokophe sigcina sifanana naJudasi? Yena lesitshela ukuthi wakhala walilela ukuthi le mali lemoshwako, kodwa le mali lela kanti bengathenga ukudla lokuningi abantu abaphile. Abe adi kahle ukuthi inhloso yakhe yayingekho la. Ngoba nalezi insuku lesiphila into bazalwane baningi labo Judasi le bavela enkonzweni, bavela enhlosweni, tinhloso tabo tibe sekuthenini, tinhloso batinakekele bona, baticabangela bona, batibukela bona, banenzaba ukuthi umgobo waNkulunkulu uthini, indlela uNkulunkulu lasibitele yona ithini, umsebenzi waNkulunkulu baba uthini, kodwa bende baphishaneke bashikashiyeke netifo labatendela ukuthi into uphumelelisa bona, ngoba babukile ukuthi nalelithuba lokuthi ngingantshontsha imali yelibandla, nalelithuba lokuthi ngingantshontsha tifo telibandla ngendlela ngokuthi into uphakama mine. Njengoba naJudasi sitshela ukuthi awakhalela athenjwe ukuthi akakathenjwanga amafutha imali yokungena esikhwameni, ngoba bekade esikhwameni sandla sakhe sihlale sishobela njalo. Ngiyayibhibhude ke mina bathathe ukuthi kodwa ngabe sasishobela njalo yini la bekayithenga Judasi le ngaka leyayena ukuthi sisandla singasayekeli kupheke kungena emalini yemnikelo. Ngoba bazalwane kuyenteka nangabe vele lesandla sipheke kushobela le malini yemnikelo, nangabe lesandla sipheke kungena sithatha into kaNkulunkulu kungasiko ukuthi kufanele ngakho uyathatha, uyakhanza usebenzela emuva, ungabone ukuthi usebenza ubhekephi, uma bathe ukhanze uthethe lento dingisama, kodwa dingakufikisa indzawo. Ngisho nasemtheleni welivi bayafaka bafake benyule bathathe nabathathako bathatha bathi kahle ukuthi bathatha nalokungekho emthethweni, kodwa babathe bayabuka tinsuku emva kwakathi lelo bakuthethe kuncane, kwakathi bekungangenteka abantu okuthatha lokunye bathathe, kodwa solo bangabuki babone ukuthi baya aqhamuke lokunye longathathi lutho lengafuthi silongatholi lutho lolungakanani, bambone andlondlobala aphumelela aqhubeka aya empini. Bathathekayo sikhathi sewuguqulwa kwethu sesifikile lalapho uNkulunkulu athi asiyekele lokuba ngoJudasi, asifuneni lokhu kaNkulunkulu, asithini into kaNkulunkulu, sitendele ngokuthi ludumo lube lwaNkulunkulu, hayi ukuthi sitendele ngokuthi ludumo lube lwethu. Nebhala kusiso siphosiso ukuthi Judasi
mhlawumbe kuhamba kwakhe wahamba waphelela endleleni, ngoba bazalwane abetilandzela siqalekiso njalo bethatha lalapho angafanele ukuthatha khona. Simemetela ke bazalwane ukuthi lesikhathi salenti kwabathi besingasiguqula sibantu, singabi bantu bathandzekayo labatawushikashikeka ngekwenta tintfo tenkonzo, sibe singeki tintfo taNkulunkulu, sigijime sente tintfo tenkonzo sifunele ukuthi kunakwe thine kubonakale thine, kanti kufanele ngabe siphakamisa uNkulunkulu sithi akubonakale Jehova, akubonakale simakadze, akube kuye lophakama kona lonakekako, ngoba lenzaba yonke le ingaye ayisiyo ngathi kodwa ingaye emsebenti lomuhle lawentile wekusephula ekufeni asibuyise ekuphileni nasemkhanyeni. Phakathi besingafuna-ke bazalwane ukuthi lesikhathi sekuguqulwa, lesikhathi sekwakheka, besingakheka sibe bazalwane nabaseqinisweni, sibe bazalwane nabangibosibili, hhayi bazalwane bemgunyathi, bazalwane bebhumbulu lesebavamile eveni lonke nasemabandleni onke. Uthi uNkulunkulu isikhathi sekuthi siguqulwe ngoba sifanele sisilindele kubuya kweNkosi yethu Jesu Kristu. Singalawufana naleti complete isihlanu etatibele letathi noma ngabe tatilindzele kodwa tatipheke kungalungiseleli ngendlela lengiyo, tifanana naJudas lofaka isandla sakhe esemnikelweni waNkulunkulu athathe atitshele ukuthi kwakhe. Kwakathi besingayekela bazalwane kufanana naJudas, kodwa sifune ukuthi kulo lethi lesigele kiwo siguqulwe siguqulwe indlela lesiphila ngayo, siguqulwe indlela lesicabanga ngayo, siguqulwe indlela lesenta ngayo, sitifake endleleni yaNkulunkulu, sitifake kubuthenini konke lesikwendawo lithubo lube lwaNkulunkulu, siphakamise uNkulunkulu kuze ukuthi yena ade ube sewuyasiphakamisa nanathi sesiyamkhathela. Kwakathi singaba nalenti lomuhle bathandekayo, ikakhulu lesonto lesihlanu nalenti siguqulwe sisonzelwe kulokhu uNkulunkulu lafiseke ukuthi sibe ngiko, sisakheke sisalungiselela ukubuya kwayo iNkosi yethu Jesu Kristu, kuthi nayibuya khala licilo sitholakale sifanele kuyombatha leti mhlophe leti colisakele leti kenasici leti aniwe engadini yelundu, tanikedwa labo labahleli kuye, baphila kuye, bahamba kuye, bathi yena uyinkosi, yena ungumsindisi, egameni laNkulunkulu yise eNdodana nabaLwetweni. Amen. Sitawungena-ke bathandekayo emithandazweni yethu yanamuhla. Sitawukhumbula imithandazo yeviki nalolu hlobo. Dayosisi yaseBrecken sibitela ukuthi sithandazele ibandla leSt Andrew, sithandazele umfundisi ekungena abukile nalabo ekusahloswako ukuthi babuye bangene badewusita ekuholeni ibandla. Sibeka ikakhulu uJohn Skinner ekungena ahola lowo msebenzi. Siphinde futhi-ke sithandazele ubudlelwane bethu nesinamo nedayosisi yaseBrecken bathandekayo ukuthi bakheke budludlubale, kungabi nje mhlawumbe kunento kuphela kodwa nakudala sihlanganyele ndzawonye, sakhale, sifundisane. Sithandazela-ke nedayosisi yase-Iowa, sithandazele ibandla laseSt Peter leliseBetendorf, sibeka ikakhulu-ke Adrian Goldberg, bese ibandla leliseSt Alban eDavenport sibeka Judith Daimaso. Siphinde-ke sithandazele futhi bazalwane labo lababuke ukwakheka kwalabo lekufanele ukuthi bahole enkonzweni, bahole enkonzweni, bashumayeli, bafundisi. Sithandazele bona ukuthi uNkulunkulu abasinde basawenda lowo msebenzi, balalele inhliziyo nendoda yaNkulunkulu, bakwende konke lokho ekuphonziswa uNkulunkulu. Siphinde sithandazela abathandekayo iSt Mark Mapapeta, sibeke ikakhulu Bob North kanye naDiane Ed. Bese kulelethu-ke idayosisi yaseSwatini sithandazela iparish yaseMankayane, sithandazela abafundisi nabakhona labasitayo kulesi sikhathi kusabelwe ukuthi kubekwe umfundisi kutawuba khona kwesikhathi lesidze. Sithandazela-ke bathandekayo iparish council yakhona, sithandazela abazalwane baholi bemagatsha lamanye letinhlangano letinye letikhona ekhathi ebandleni lelisemakhaya. Sithandazela-ke futhi-ke libandla lonke-ke sithandazele labo labahlala nebafundisi ngaba bomkabo noma emadodza abo
nebantwana babo sibathandazela ngokuthi uNkulunkulu abasinde ngokuthi bakwazi ukumelana nalesimo ngoba simo lesasiso belula lesikhuni kodwa nje nabahleli uNkulunkulu bayakhona ukumelana naso bayakhona nokuthi basebukele bayakhona futhi nokuthi bahlose lezinhliphe ndaba ngokuthi babe lusindo kuwo lo msebenzi umfundisi lawendawo ebandleni sithandazele-ke bathathe ngayo le diocese yase-Highfield umakhelwane bethu sithandazele ibandla lelise-Alberton siphinde sithandazele inhlangano yamabandla i-South African Council of Churches sithandazele inhlangano yamabandla e-Afrika yonke i-All Africa Conference of Churches the-Church Commission siphinde futhi-ke sithandazele-ke budlelwane lobukhona emkhathini welibandla lemasheshi nelemaroma ukuthi budlondlobale lobudlelwane sikakhulu sakhane ekutheni-ke sisothentane uNkulunkulu sisothentane kuKristu ngato tonke indlela uNkulunkulu lasibekele ukuthi sisothentane nato sitawuqhubeka-ke bazalwane sisebenzise lohlalo esine lwemithandazo asithandaze uNkulunkulu umdali wako konke ulungisa indlela letsha ehlane ubusise lihlane nokukhona bakho siside ukuthi sibone isandla sakho lawenta imangaliso letingetulu kwekusidla kwethu vula tinhliziyo tethu ukuthi tiguculwe kuloku lokusha lokwentekayo ukuze kuthi impilo tethu imemetele ubani ngemthando lwakho kubo bonke bantu nekubonakala kwalo kuKristu Jesu phoze sikhulule ekucabangeni ukuthi silungile ngenxa yemitambo yethu kepha sibambelele kuKristu Jesu phoze ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu phoze wanikela indodana yakho ukuthi yaliwe ntoni kude thina ntoni semukele embusweni wakho lonza libandla lakho kule mpilo lezozelwe thina aKristu lowafa wavuka zende sethembeke kushumayeleni ivangeli lakho nekuniketwa kwemasakramente abo kwente abantu bakho bamukele letipho takho ngokuphenduka nekukholwa khola Archbishop wethu umbishophu wethu bafundisi bashumayeli kanye nemalunga ebandla ukuthi aqhubeke ngokukholwa nekukusebentela Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu Nkosi insiziso ngeyakho yenda sibusiso sakho sibe kubantu bakho ipha abatali itifo letihle tekufundisa abantwana babo indlela takho kude baphile ngesibindi semusa wakho nensiziso yakho vikela ubusise bonke abantwana ekutheni bangoniswa badukiswe noma bahlaselwe isitha Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu Nkosi uyasivikela usiphakamise ipha tonke tiphathimandla nalabangenamagunya nalabanemagunya ukuthi bamelane nekubi bafune lokuhle njalo kepha gcina imiqondo yethu inelithemba kubo siside sifunde kuyentelelana kunokuthula umthetho ucotho nekwethembeka kubo bonke Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu Nkosi uyasilonza tisuku netisuku usipha kulala siphinde sivuke iba yimthatho kulabo labaphila ngekukhathazeka nekwesaba ubaphe isiqiniseko semvusa nekukhululwa kwakho ngathi Kristu Nkosi yehlisela umusa wakho kulabo labasekudzingeni philisa labagulayo udududele laboshenele uphindze uphase labo labahlushwayo Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu Nkosi awusiqishi njengesibane ngenxa yentonotelo kepha uyasikhanyisa ngenxa yaKristu siphe ukuthi ukukhanya kwethu kukhanye kulabanye kude babone imisebenzi yethu badumise wena Nkosi usibhawula konke ukushaya indima kude ate uzuza Kristu siphe tinhliziyo letiphendvukayo kude sisuse konke kutethemba khona sitewemukela umtimba nengane endvodzana yakho kude kuthethelele ntono tethu Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu Nkosi ekubhabhatisweni wabelana nathi kuhlupheka kufa nekuvuka kwaKristu kude nathi sivuswe kulabafile sivikele ukuthi singathathi lo mhlatshelo wakho ngekile
sikutsate ukuthi sikhohlwe lokusemuva sihlonze kulokudala. Site siphiwe nathi ukuvuswa kulabafile ngaye nalo Jesu Kristu loyindodzana yakho, inkosi yethu, lophila abusa nawe namoya longcwele, uNkulunkulu munye nyalo naphakade. Amen. Amen. Bandla tawusukuma sitawuvumela ukuthula. Bandla tawusukuma sitawuvumela ukuthula. Sikholelani sithi babe ndikadimandla sizinikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu kube sizokuhlatshelo lophilako sithumele kuwena emandla bakho longcwele sihambe sisebenzele umoya Nkosi bakho nangazo Afrika kulo kusesa eAfrika gcina abantu bayo thola abaholi bayo uyiphe ukuthola ngaye Jesu Kristu inkosi yethu nangazo wethula kwesomandla injongo yakho ukuthi bonke abantu bahlale bamunye siyabonga ke ukuthi utawuphelisa lonke ivi nebuyevani netiteleka nalesimo sakho sekuthula zelako umusa wakho kuto lonke ivi lihambe nendlela yemiyalo yakho lihlale ndzawonye nekuthula nekulungisa nangekukhululeka ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Esethi kuthula kwaNkulunkulu lokwenza tonza konke ngagcina inhliziyo yethu nemicabango yethu singathi simthathe uNkulunkulu kanye nayo indodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu. Sibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana amalindwele asibe kithi njalo asithi amen siyakuvumisa asithi amen siyakuvumisa asithi amen 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 siyakuvumisa. Siyabonga kakhulu kwebazalwane ukuthi nibelane nathi kule nkonzo sesifike emaphethelweni sicela ukuthanda kubazalwane ukuthi niqhubeke nihlanganyele kanye nathi kuyo le nkonzo niphinde futhi nilithathe lelikhathi lalo leli nkonzo nentele ukuthi sonke isikhathi nasifaka inkonzo letsha nayitholakala nje ukwadi ukuthi uthole isadiso into ukhona ukuthi uvele ungene ude uyibukela ukhone ukungena enkonzweni. Sicela ukuthi ke niqhubeke nebulanzisa ke lelikhathi nakulabanye nabo bangene babukele nabo bakwazi ukuthi bangene bakhuthatheke baphakamiseke bathathekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Siyabonga ke bazalwane kwakathi uNkulunkulu akaqhubeka asibone asigcine sisawe indawo umsebenzi wakhe ebantwini egameni lenkosi Jesu Kristu. Amen. Abane ngekuthula nangeluthando lokusebenzela inkosi. Egameni la Kristu. Amen.